نهار في اي كيوصل معاه في اي بلاصه. واحد النهار قال صافي انا ما نقدرش عيا قال ليه وعلى حساب خويا هنا في اسبانيا صعيب شويه، خصك كتخدم والقرايه وخصك توصلوا شي واحد يبقى يوصلوا حسب مشينا هنا غالاباغار فين كنسكنوا حنا في مدريد ديال حتى المخاضوندا، خصك ترجع باش تخدم صعيب شويه او تعيا. والترينادور زعما يقول له لا لا ما خليكش، ما انا منير كيعجبني بزاف وبزاف ديال الماتشات كنربحوا عليه. شكرا منير، كيكونوا خاسرين منير كيحشي البوان وكنصبحوا غالبين الماتشات على منير. قال له انا ما نسمحلكش تضيعوا، خصو يبقى معنا وحنا نحاولوا نوصلوه ونجيبوه ونديوه ونجيبوه. وتبارك الله الحمد لله وصل فين خصو هو وحنا فرحانين، حنا فرحانين بزاف. هادشي اللي كاين، نتمناو يزيد يكبر، يزيد يعطي. حنا داكشي اللي كنساينو منه، يزيد ان شاء الله، يزيد ان شاء الله. Es que nada más enterarnos fue vamos, una cosa que la oportunidad no se va a dar dos veces. Y siendo más de mi hermano, pues me alegra muchísimo más que de otra persona. Súper orgullosa, súper contenta y con la cabeza bien alta, siempre sonriendo. Sí, yo desde hace un mogollón de tiempo que me interesaba el deporte, pero de vez en cuando lo practico, no siempre. Está Messi, Neymar y Suárez, me gusta mucho cuando juegan. Y también mi hermano. Y ojalá que juegue con ellos el próximo partido u otro. Que venga Ramadán bien, con salud, que lo hagan todos los musulmanes, que nosotros siempre, todos los años hacemos Ramadán, que no viene muy difícil, es fácil, que rápido se va, un mes se va volando y hacemos todo lo que queremos en Ramadán, la comida, jarera, eso es lo bueno, es con la familia, rezar en las mezquitas, eso es la salud que tenemos nosotros, los musulmanes. Pues muchas gracias y gracias a la cadena y a todo el equipo. Ya lo veremos ya lo veremos cuando termine la siguiente temporada y si va todo bien, pues bueno.